Terima kasih kerpa di berdan sedih berkenuan seni sejam lalai sisa ni kuat penedan benta hagaman kelipat ya dari bagi kecat meriu hagaman benta berlaga lawai kebesian ya dari bagi kecat meriu keji ngenyemi renti bangin ai ya kata kejingkersan nalu kenik MP election baladan kami mi surat pengidiki ringkat bani kinayalam ngaya weri ke samawat kamot jam mi syakmat wakum penyum tanghaye wan Kesyani nyenyalamani banweng ni kecingnya rejongpi nyewer kini kai ni syakmat wat nungkot tangaye mangi kinangalam nyenyalam banweng ni kecingnya na kani kagani kecingnya lenti kejongpi bat ringkat nyenwan rak kecingkermen na kantakari bat kecat menriyo kecingi dagani kapor kabamta nyenya perta para kapor bingi perta nginum syek pertabek Indai rai ikti gisi ban pedisa bangangan dei kawai kapan pendap ya kata syirat kawang ini mikpat ba ngangan dei kawai kapan pencop dan buram yang di doktor pas hammer bo ukertong ubaga parti kelas C kan election shiteng samai ngangan dei kawai dan ngangan dei wai uban long kadau uban pencop ya kan parti house mem arbu pra bakal apan sin syarno ya kan ri pat ni putong the voice of the people party ka putong bagi depan job laipo ar naga laipun riu umdai naga nrupo laipo ar naga laipun riu di depan job agar di election kenang bagi lawan sensyar marwe agar di celah kasi ngendon kam banangit ninom lahiru lesi benong menit prekam bakiwe larikim laban pediang yang nongrim jangka parti kasi kabangi yang nagapor syakapor dari nagapor ini pertalang pangilang paro kibran ni kapor kabanta yaga syap ka jopra ninda pertajam nado kamensim kenang basisha kata kanda sama kelengkari upra kat sabalai on sawa yar setem riboi on sawa kiu setan jantia on sawa lech setan lingam on sawa lech sor on sawa upra on sawa ban pe antang yustai nado pe yaki ki jinong ke per panon wanra yaki jinong ke bapa aga chat mendri ke ngene pertalang aga ne por bagi kinalam juga party ha